Pasar loak ketahiane sawilang semengan ramia kerauhin oleh krama. Nanging rauh mangkin pada krama ring pasar terminal Kereneng katutup ajebos sangkaning kasus COVID-19 sayan ngagengang. Napi malih akeh pedagang ring pasar punika rauh saking Dura Bali sane sadurungnya nanin mudik tatkala lebaran. Usaha sejeroning nepasin kasus positif COVID-19, Dinas Perhubungan Kota Denpasar nutup ajebos parikrama ring pasar. Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar Ikutut Sriawan Mausang, penutupan ajebos pasar inucap sangkaneng kasus COVID-19 kauningin saya ninjap. Lianan punika paiketan dane jejah yeneng wenten pawohan, santukan akehan pedagang sane madolan irike nainen mudik ritat kala lebaran. Pemargian puniki pinake usaha nepasin penincapan kasus COVID-19 varian Delta, sane ruah mangkin sampun ngelimbak. Paiketan dani mapengapti majeng samian pedagang miwak rame mangde ngelingang kanan sekadi bangkin. Pungkuran yeneng pengelola COVID-19 mewali degdeg, jantan parikrama ring pasar inucap kemungkah malih. Nganinin indik penutupan pasar, Dinas Perhubungan sampun medalang surat sane ketujuang majeng Ketua Koperasi Swadharma Eka Karsa. Mungguring surat inucap taler kelingge tanganin oleh PLT Kepala UPT Terminal Penumpang Dishub Denpasar, I Gusti Ketut Agus Yuliantare sane mausang mangde ngosongang ajebos kena inucap. Selanturnyane pacang kedap-dabin malih wilangan nyane, turwantah kedadosang 50% saking kapasitas sane wenten antuk medagang. Bali Pos Nguningayang.